Cacakan tepang dadakan aturan Mang Ojen di Bantara Mara Mang Uat sahun wa uwer aya wa uwer panah asmara bos jajang aya bos jajang cenah kakak kecelik cenah aturan ringgi hisi biu berenang yang gak kentar ke Pak Ahim Makarbati Bapak Ukro gurilapna ibarat intan permata bos ayam angkrek aya gitu bos ayam angkrek hati awas ke bawah himut saya najan harita ukur salang aya FHC Mang Heri channel la cenah ala di subscribe cenah kopi gandrung liwung kirasana kagimpang Neng Lulu sini dong buka pintu abang datang Lulu. tobat hayang anjang dan cici SMTV alah Utibang tembang kahima Bapak Herdi anu mana Bapak Herdi horeng alah atuh rasana penyakit alah tobat wajar genteng hese binatang ese di kantung pengenna namun cinta Bos Imroh Lembang Hanura muara dinang rasa Sor Kapayu Kangge rasa di Pokonga Production cenah alah tobat haturan kangge ka di Pokonga Production nudaya bandingan Balaya PS2C cenah wilujeng sawu wajan harita ukur salahku tapi gandrung aturan mah oneng cenah diraca kalong nyangakeun Mama Bungsu Bandung aturan wilujeng sahur Radio MP hayang aya radio MP talun cenah tobat tembang aturun
Mana widia sakat tapi tembangan dan harapan. Dan harapan diningal sok paririmona cenah Neng Iis. Ada hebat cenah Kang Epot. Tobat haturan Mamah Marlin geus nginget kumaha dan hareup